ada mega mako ko de mas sampaja mah puasa ter moto mata aja Allah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum mak mana tak si teri ketu nah dia kalau topo mi kok saya ada bakot teri dia di itu pun Allah Taala cina pun Allah Taala itu dia lemah pabotin ang formuara. Ako ang katumaka na macilaka na pabotin ng formuara. Asal mapabotin memang no, pasti macilaka botin ya. 100% pasti macilaka. Pai di makada. Na maga na naleseri kan makar ko. Macilaka na pabotin ng formuara. Naso de kasi ini mompo na kulit-kulinga itu ng formuara itu. Dia pun jaji makuli-kuli memang dia pun jaji lah tomo jangan kata tomo dia pun jaji ni ponge makuli-kuli memang itu orang pora muhara di sebenarnya ni pong kamu ada tu rapi itu bapa macilaka batena galoni badana fufu susu tu tapi tapana digagan itu tapa poli para Allah dia nama kata leseri non pura muhara kosona satu juga tak pau pami tahu kenda apa kau mati ni nanti nareke pun latala data ya tu si kamu lah dia tu ulang muhara itu maka tak dampak kadi ya kau kata apa kalau macilaka apa buat muhara asada ko pe maka masih asada ko pasti batena soja Allahu Akbar Allah pengalat alba meraja tapi lengi pangko kamu berarti pak balik kau pengalatan abal lende ye mayana sama raja ke kene mampora muharam aga pi dia lo pakai botina ko dente tes posedi toma solamana tapun ya tu pan rasi mange cerana teman rasi mange pakawa lima lo kau tes posedi mana pe ko cerita na iya di mana ki pakawa? Di mana pakawa? Kak, nah le decitan ya pakawa. Kina ya pakawa, ya monoko unanak ko. Te ko beta lama, isura ko pasamangi. Ya korta tes busedi, ya. Kono swale ngorta tes busedi. Ya, ya kosi de sana kosi de taluma tes busedi. Ko sana kor di chabalu tes busedi. Ya, ko di sana kosi sana di kota tes busedi. Lima sama. Nama oto Loko tes lo tepak pada singo takmu. Pasal mana ya? Tercoba sekong kata mate. Kata mate, lah siapa mate. Tak bawa koser. Padahal pas sempaja pak berjamaah pak majelis taklim. Ya kebangsaan ini pahal lebih betul dengan majelis taklim. Mana pak bawa koser ya? Sebenarnya mau bawa kematingannya. Mana kali kalau murus kematingannya? Masih taja bagi liramu. Ya tu tahu dia tu tahu terus kencana tahu. Gana urusan na urusan pula talo to na ursui na mate na tan urusan mi ko urusan pula tala lo si morsu na perigala mate pak ko mate ki gere ke silo tomate ya si sana pula mate ko tu kamali na sudah ya tomate mate mato to nampenga ke bahasa na mana iyo de bahasa lo salama na tapam lo salama na tapam de na magallo na tapam itu parallo. Makanya tak dampak kadi indrenya dia di wajah indrenya. Ya sudah kata mata dia kata la ilaha illallah agar dia tu kan indra foto mati. Ya kongken dan sudah keluar pak ya kode tamana kula sudi cala itu. No pas sampah aja. Matuanna nabita motomurena nabita. Ya motomurena nabita riolo pellola riolo. Nala mana gagana tay. Tapi di padde lo kampolenge gili mancet sogi ulawa na rutu chopo bulue. Ya kung kilo kiri pasaya na pandre mana siya dito ito. Lo kemana mandre? Apa ko siya gawa wajah. Tapi mati agad sa nabita. Aisyah. Yaro nasa muremu. Liwat tabo na pasidakana. Tapi dia na salama. Magay. Biasa nala gagana tayo na. Dia na kana wajah. Na nyampa jayar gagana tanala. Tapi igana pasidakana. Makanya yung di harus diwajah. Ya. Kemudian agapi. Agad mapacala tomate. Kung katomate dan kagari manana. Komang kagame ini pak di mondre na persoalan mana dia na selama lopot tomate di shala itu. Koma bagaimana ki ya pada saya bagaimana di koma bagaimana kita nabarana dibagi tapi angken hargana umpama ya tomatata ye de angka otona pak doma pedarane otona sedi oto apansa
Harga 300 juta Pak 2023. Angka to saya di oto mikrole keluar 1960. Aga nasa pada ma padara. Ndi bagaimana dinde? Pak Yorna Saged Ustaz pada ya pamale oto panse dindi Pak ya masyua. Iya. Na iko ini ya dengka iko na mali roto mikrole Pak iko to si malala. Ya, aga nasa ngandrina terima kasih deng. Kang ngandri ka bile metto. Ni roto rodo oto mikrole rodo bonyo. Ma terima kasih sih masa pada lina yero apaan sih siagalina 300 juta. Iya de mikrole bonyo siagalina 30 juta. Jana to masumi di tanah, anak te kana badi tanah. Balu rodo apaan sana popo-topo de sana mejai. Balu to yo mikrole popo sa mejai. Tanah na te ka mana banyak di sini nak. Mana banyak nak. Makin nanti kak, ini yang banyak karena besar sekali, uangnya tinggi. Aro anak te karo, iko masumi. Matau jojit. Ya, yaro mala pansa, ko mati ye, demu tama suruga. Capu sempajamu, campu amalamu, nala mana mati yor padarnem yor. Ya? Semestinya ya 300 juta bagi dolina 150. Polisi ya 165 sedito yero bala salama. Apalagi ko ruko. Salina ruko tanah 300 juta 3 miliar. Pamakadane ende. Kata biasa makalasi. Iya ruko ye de si do meto kata mo te ko biasa makareso. Na mo si do ako maga, yang pati tugas metod doang itu mo makareso, bali reso, saya bali reso, ang kadi mo tama dali ruko ang kato, di na tumatom, iya de sa bali reso tumatom. Na kumabalo mo ka tumagalo ko sila tumatom, sa bali reso, tanong bali reso, sandi pa palo meto ko, na siya, ya harus mega wala, ya sebenarnya pada, makamagay, dia tenawad di mega mali ko, mana ka na sila, nga tumatong pala, tapi mega tumo Andre. Tadapa kadi jakita sama bagaimana ki naliwa taala masampaja dia kata runtuh sampaja tamati atu. Udah tapak coba main. Coba. Dega gana rampe pung Allah taala padiseng lana korang suku sengadina mana. Padiseng apapun tidak ada yang sempurna kecuali masalah warisan. Sampaja makai pung Allah taala aqimin sholat as-sampaja ko. Dia tu kan makana ajene ko yolo kalau ko mas sampaja lo ko majene ko pur ko majene abaju ko pur ko baju pero no ko masijie ko pur no masijie ko sali paima aceto ko sali ya koroko paima ceto koroko ma basala paima basala toko. Dia tu kan korang apa karo siapa saya korangnya kongka oh dia tu rapi baca. Agapi makin ma puasa ko ya ladina amanu kutiba alaikumusya ata ko puasa ko dia kan makada toko mandre subuh dia tu kan kurang ya ko bangita de ko mangribi ni andre no dia tu makada ya ko ma puasa ko toko mania sahur ya ko ana jumu andre la ajo minola ajo musilura benemola dia tu kan kurang apa karo hadis mana jelaskan ya ko bani masih jede buka sana dia tu kan apa karo sapa sena latu kamali dia urung turo. Hadis saya jelaskan. Abene ko dito ka makada abene ko suruh tomo-tomo manciwali lo kalau di kawa mendaftar story KTP mo store to kakamo lo ko tokka di munisa di galana korang gitu. Endre ko maka wati mula aja endre ko maka dia makada lo ko mendaftar dolo di depa. Napa wataja ke 35 tahun. Napa komendo ni maka taruh ko tahu apa. Lo kok dia rapa. Dia tu gak apa kara. Deh. Tapi semana lengkap lah korangnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Ikolakye yakomate benemo na de gagana na benemo. De tu gagana na mengurusi. Ayo san. Ya komate benemo na de gagana na benemo batana ma bene ko diga puranakmu
Yari gadega ganana mengurusi siaga tawa mulakai walakum nisfu separuh tawana benemo gagana benemo mana ya ko benemo mate benemo nato mana ko benemo to manato nang karukona benemo apa angka toto na apa ale dua ale turukona dua ala toto na dua tapi ingkan lang wala dan narkomate benemo nang kana na benemo chat ditog ya penting kana na wala kumurrobo siya no tawami ko lakaya sa parampa ya ko parukona ali chedi ya ko patona ali chedi ara alangkara pura koboti yaro benemo tosogi benemo aparu kona apato tona pas pura ko dipakawi mendre no di barugai asal baruga masana ro lami de aro menda toto asana ro lami mo pa idi patu jika ko sale pa jaki ya po de tapahang mendre ni di laminge tapatasi bo benemo tapamate ali otona sedi ala turukona ali otona dua ali toru otona dua mana kana den ka sulura namo pak pura dipakawing dale nata ya ko pura dikawingi makun reta pamate silalona ali rokona dua ali otona dua kode morengi iko sopon rengi maturo iga tahangi iko sopon rengi ruko dua iko sopon renge oto dua pasite ke ruko dua siba oto dua nule motivi nule ti pokoknya tala surat makanya kau kematu mate ke ruko dua mate ke oto dua oh berarti to makalasima bagaimana ye nateke matu diara manakah pengalatala surat nali tanamo tede si metere nama kalale papina dimo nede mola halala kangi si metere nala 25 meter lampena di pagi nangi mati teletu telepitu lapie nessa po pengalatala suroy to katita matu maresatana oh yesila pelecehan nai macam mana jakitan sesalama lebih di nala tata tidak pada mari tanana konali tanata tawe alhamdulillah dalam mana sampai jannah nala mana dosata mega mako kede persolatan makarakar tanana angka keluarga aku ya 50 ni tahun apunangi tanade tapi macam bicara menai pengadilan menai Jakarta talamoy mate pimato nasita kipere ya ko dilemo ye dia na faja sana di sapara ta dia na diganda tanana mana punya male tanana tawe dia pun disipi diawak makanya ya sana mana pada saya bagian mana tak agapi makun raya ya ko makun raya ya ko mate lakemo ya ko dia gagana mo dia tu dia gagana lakemo dia tu gagana mengurusi siaga tawana lakai benede wala kumur rubo seperempat tawamo apa ruko na lakemo apa toto na nama ate lakemo apa ruko na namo alai dua alai siaga alai sedi pas seperempat ya ya mo ya ko sana ya ko engkana na siaga tawana bene seperdelapan bare sisi polo ruko mega tu biasa kong ke janda malolo nang kanana mega wita ya tapi dene di jallo naleti sama to apa mati lakenna sugi benena nang kanana siaga batawana benena seperdelapan dari harta yang ditinggalkan oleh suami iga punna tawana anak-anak na kumwalay anu haram wandre makana sebenarnya kalau kima bena jana balol magallo tu matandre apalan itu kumaswe o liwat tandre apalan itu malolo tu matandre apalan tapi kumaswe liwat tandre apalan pana bita mapakaro ye atutuki kalau kima bena jangan sampai orang peranata syadi berarti ranaka tandre itu innal ladzina yakuluna amwalatan zulma inma yakuluna nara ya komandre gagane rodo pura namo berarti rapi wandre mega runto makaro mega runto me tapi ko kampung belkol kamu di namo maga bateta mas sempajang ya kotali hane rodo pura nataro paja salama itu yang to salama itu kemudian agapi mapa calata mate ya
Ya sana kongka wasiana dia dilaksanakan itu. Harus dilaksanakan. Kemudian liskan bicara matenya, bicara ke matenya tentu loki selama aga nagau kalau ki selama pada cengi tapota, di pada cengi tapota. Ya kongka tomate makanja tapena pasti tamu suruga. Namo dia kena sempaja, dia kena puasa. Kalau tapena dia kena tapot pasti tamu suruga. Tapi kongka to magala dia taperi pasti neliwa suruga itu, tapalaloi. Aga contohna dia lama apa botin pora muharram. Di biasa kita tahu? Itu makan biasa ya apa keto. Ya tu di lawu gitu, mana selawu gitu apa botin leser itu pora muharram itu. Coba saya tita saya minta ini lawu gitu apa bot ini, coba saya minta. Ya kong ketu boti masa-masa mamanya tu. Asana sene muama 5 undangan. Banyak degaga. Wasa jung sama ni. Coba saya minta, Muhammad, lo kaki Rasul 5 undangan ata. Dia pegawai roda baru dia sisa, agar baru mapa boti dia suruh tu. Nasa pada mana? Tapa na. Lalu gitu, makaron. Angka kita na, timpa malisa loba uji madara, kode tak biang itu dia tatoba, aku mati sidang itu tamranak itu. Nah tanah kita na nabite tu dia korang. Aga sini kerun piara malisa loba uji madara. Nah ukiyo ya tu teriolota tu, ya kalau kibulana pada nena, naruntu pada nena mana soko, oh malisa no kuya. Ya tapi no selalu bulana pada aku ada rana dari wase lon rumah. Tapi masuk sel papa bajang tapi kena tomate oh wuju. Nah cata ni ro. Ayo ni masuk saya dah, mega makok ko dah. Mas sampaja mah puasa tu, mau tomata aja. Allah. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak mana tak? Si teri ketu. Nah dia ni kalau tapa mi kok. Saya ada bakot teri. Dia di itu pengalatala, cina pengalatala itu. Dia lemah pabotin ng formuara. Ako ang katumaka na macilaka na pabotin ng formuara. Asal mapabotin memang no, pasti macilaka botin ya. 100% pasti macilaka. Pai di makada. Na maga na nalaseri kan makar ko. Macilaka na pabotin ng formuara. Naso de kasi ni mompo na kulit-kulinga itu ng formuara itu. Dia pun jaji makuli-kuli memang. Dia pun jaji lah tomo. Jangan kata tomo. Dia pun jaji ni ponge. Makuli-kuli memang ni turun pora muhara. Di sebenarnya ni pong. Kamu ada tu rapi. Itu bapa macilaka. Batena galoni badana fufu susu tu tapi tapa na digagan. Itu tapa poli para kilo. Dia nama kata lesir yang pura muhara kosona satu juga tak tahu. Pami tahu kan tak apa. Kau mati ni, nanti nariki pun latala data ya tu. Nah sedi pomo, sedangkan masyada ki mapoki asyhadu alla ilaha mati tahu gitu. Asyada ko sedang nate, asyhadu alla sa. Dia na sasadam itu. Maka tadang pun kadi ada cilakana. Waktu na dia pernah boting marusayana. Di mana ki sayang? Si sana pur boting dari pangan kaga. Yalo ka, may semua kutana. Ayo sila kana nero. Magalo si di benena, matona sila si benci. Maga nang kaya na anak matom yung pubine. Maga si benci di sama japa kita kumito to. Pak matom pur ka papau. Aga pi, magalo si matona po na isna cheche. Aga ipana dan si chocho. Aga balibolana dan si chocho na si tampi ko kamase. Ya manos aga magalo mana si pula matona tematona aga bene makanja na anak semua pakai kering. Haya sa dinana lo to kasi ni naulo yi. Papa sini panyawa ki ada anak tematona ya tu pur ka papa. Dia ti sengro makana dia na magaga. Dia na diki makada macila kada papa ya sopurbana non por muhara ya tu do muhara si kamula ngilino. Jaki makabawa na bita waktu na libusan kami muhara. Si kamu lah lihat ulang muhara itu maka tak dampak kadi ya kau kata apa kalau macila kalau apa buat muhara asyada ko pa maka masya asyada ko pasti betina soja Allahu Akbar Allah pengalat alba meraja tapi lengi pangko kamu berarti pak balik kau pengalat
Abalenda ye. Ma yana sama raja ke kene mompora muharram. Agapi, dia lo pakai botina ko dentro tes posedi. Toma solamana tapon. Ya tu pan rasi mange. Cerana teman rasi mange, pakawa. Lima lo kai tes posedi mana? Peko cerita na iya. Di mana ki pakawa? Di mana pakawa? Kak, na le de citan ya pakawa. Kina ya pakawa, ya monoko unanak ko. Teka po talamba, isura ka pa sa mangi. Ya korta tes posedi, ya. Kono paling korta tes posedi. Ya, dia kasi dia sana kasi di taluma tes posedi. Ko sana kora di Cabalu tes posedi. Ya, ko dia sana kasi sana di kota tes posedi. Lima sama. Nama asyo to eh. Lo ka tes lo tapak-tapak. Pada singo tamu. Ya, mako si tampil pakai masa mawadi. Ko si bele-belangi. Na kemakin tes posedi setengah 10. Pa itu boti di bawah wata itu. Kemarin kita terus di setengah dona pekawi. Pamer itu dulu dia pernah lisa. Alo malisa dia pernah tampu ke saya. Kemana-mana. Pasana mana ya dia magalau pahana. Dia nala pernah botinya. Asada ko pema kong kapahamo makoro. Maka sini kematana selalu pare dale. Kau tetap saya nak kai botinya. Mendre dale botinya. Ya kau mengeribi. Itu kada len pa na matanas eh. Mana kayak matanas selalu dia. Nah itu matanas apa? Pada lampu ya. Lampu na lino. Iko lampu pala pada lampu mo. Wala mo. Padahal galona nasa tapan ako masa sampaja. Allahu Akbar. Itu pa rokok kalau tam. Pagi para serokok orang winti tahun kalau tapon iko. Basta na mana ya? Coba saya kong kata mate. Atau mate, lah siya mate. Tak bawa koser lah. Padahal pas sempaja pak berjamaah pak majelis taklim. Ya kebangsaan ini pahal lebih betul dia nak majelis taklim. Mana pak bawa koser lah, sebenarnya mau bawa kematingannya. Mana kayak kalau murus kematingannya, masih taja bagi liramu. Ya tu tahu terus kencana tahu. Gana urusan na urusan pula talo to na ursui. Na mate na tan urusan mi ko urusan pula tala. Lo si morsu na pregala mate. Pa ko mate ki gere ke silo tomate. Ya si sana pula mate ko tu kamali na suari tomate. Mate mato. Tangampenga ka basa na mana iyo de. Basa lo salama. Na tapam lo salama, na tapam de pa na magallo, na tapam itu parallo. Ya tu masinata, ya kata masinana ya tu. Utana ke dalam. Kau kamu taruh banyak manggalo masinana, mau taruh bar masalah masinana. Teglo tato nanya karo. Hah? Mana ke baru? Maka taruh manggalo ibadan, manggalo malan malu sebenarnya maka tapi dia gagak kidana, mau taruh bar masalah masinana. Mau taruh banyak manggalo masinana, tadi gagak malan, tapi manggalo masinana, latu suruh ke mati itu. Mata dampak kadi, tapi siapa magalo motor baru kalau sinana, magalo ibadan, magalo tamalana. Kemudian agak kita coba saya minta sana, kau kata lece bola. Masya Allah kemana ni kedona, lo lece bola, kena lemah mana posisi bola na, kena lemah sana batu ngasang agak karo, kena lemah pengutus sabori sabor puncarapa kacarapa, sanru polo, sanru kepo, lemah mana karo. Kasi mako ke natare sana bonyama panapanna. Papa no gre dale, ala panna ko de mapala. Ko tinro ba bebekel ba panna ko tudo, panna ito. Isa China. Ele dera timpato kona. O sono sene tate sa panalisa. Yan na to na sugi China. Pale de gapa ko naro. Ye di laugi megalad. Maka motor masali, maka motor kasi dale naro, maka tuto dale na. Ya peningkatan. Maka tada po kadi, yan na pada siya tapot, kemudian naga pidi. Ya kalau ke selama pada siang nota pada siang cemeta bu kau pura kimi mana siang ngosona pakai sampajang mana jama tidak ada mana ke wasa tanner apa siang ngosona pakai sampajang pagi madara siang ngosoro masa ada disengi, nah ini pernah mana? Abala apa tuh lo miseng ini mana? Ibu, siang ngesekin apa memana bu? Tadi apa kali lo kan makutan? Siang ngesen apa cuma sampai aja pergi memana?
Ya. Mai tasa? Kepaja nih? Siang ngesor. Asona waktu tanah siang ngesor, talung ngesor, dua ngesor si minggu kak. Ya? 40. Tabe budi 40 sok we. Berapa ada kak? Berapa ada toh? Ya konya 40 so. Loka dalam makada 40 so. Iga pagur ke 40 so. Ya. Ya tumakun ready kebanyakan tu kupur memana 40 nah masam pajang. Madar tutu ki 40 so. Mapa dia tasam pajang? Ya kau halangan ki pajak ki madar masam pajang ni? Agak beda pur ki memana? Ya bawa dia di kimas sempaja kau puamang ke madara mopi, tapi kau paja ni madara sempajan. Ya jatuh balik kadi pak bini kemakun deto. We kesyaga we kerme mana bini ku ya, we kerme mana. Biasa talung nggak sempaja madara sempajan no, si minggu panya madara sempajan no. Dia kena rapi petapos madara. Ya kau petapos na pergi madara, berarti si minggu ki madara. Na petapos masa berarti 100 telupot telusona deta sempaja berarti 155 sempaja tatang. Nah tas sini sempaja 500 tahun ranaka. Aga di bahasa buku cemaki. Mati kami sege dia misalnya. Abala apa katu? Wakata ceme patarakai hade sebater takaleku paralu karena Allah Ta'ala. Pada mana moro? Itu makar pada na di balik tu stasi. Ustasi di balik tu stasi, di balik tu. Lada dosanya itu. Iya kok dina apa kok di makana ya normagur kegama. Ya agak dibaca, kalau kita mulai bahasa gini, wakata cemi pataraka ada sebator tak keleku perlu kena Allah Ta'ala. Mandi apapun, purki halangan, purki junuka, purki dari memana atau dari nipas. Agak bedana dari memana dengan dari nipas. Wah itu. Ajalah apa anda nyinteka maka amis sengi jalalo. Iya milo pak guru ki. Masalah darah ya melo pak guru ki. Siseng ustasi jelau pandang itu ustasi. Namo dia kena darah idi mulai pak guru. Ya sangat darah melahirkan porque memana kadar masumace tapi dia sambunganna itu darah melahirkan namanya. Tapi kongka porque memana sing kadar sambungan sesuatu setalung itu darah nipas. Tisane. Dia fudaki pak guru ki fudaki bawah. Makanya yara akar ki bawa kata cuma pataraka ada sebato tak kali pernah Allah Ta'ala. Ya kok yari olah dana saja meta berarti diga sempat jati terima itu. Karena wajib kemania. Makanya agak jalana. Toba ki tak ada apa kapuang. Pak dena apa korni aku toba na apa biasa purka mas sempai purka memana we serka we sepulka tal memana puang. Ya makan mama apapun ke seputar memana. Iya, dia na mega, pak dia na rapi 15. Ya kodena po, ya kota pos na pergi masuk pajang, toba memang sebelum mati. Po tak dampak kapang, pak ya biasa, mapa ketutu kapang, ya pos sempajang, kota pos tak dampak harus sempajang tetang pak. Silalona na dampak ngamane ki penglatang. Tapi kalau dia toba kangi, insyaallah ngamane kita siri sempajang 500 orang nak. Dia na secemeta tak dampak apa dia na apa keropol akeng oki tapi jana kedoloko pak tapi tak tu ngota ko ni dolona Allah Ta'ala tak dampak apa pak dia na pa deropa daripada ni aku toba na apa yang menana cemeta dan sana dan pengamana ki Allah Ta'ala sila lona na sampajata diterima gili na terima Allah Ta'ala na diga masa gelo agama agapi sampajata dilana kita irsyadu lebak. Ya kau angkat topor mas sempaja terlambat ciceng, pala ya zalu fil ardi muazibala yaumil qiyamah. Woi narapi ni tasi jang. Dia tahu kata syau ga? Jak boleh pacar mah syau. Tambah 5 menit di, lo dampak 5 menit.
Ya kongka to pura mas sampaja terlambat ciceng. Ko mati tu dia na paja inshallah ko bulato semua ni pengata. Cica baik. Kalau kriboting na tunggu na sampajang jangan mau tenang ya. Na sayang ibadana pala di salongen na ya lena. Maka kalau sangka to pura mas sampaja terlambat ciceng biasa kami tata. Jadi ke mama ko to. Ya kok ketidur rakin nama dia tu mas sampaja. Makanya kalau dia terus sampaja punga matinro. Ya atinro memang na umpama to tate dua atinro ko tate do ko wani ya pun pasal di tate do pa. Ada asana atinro ko tate ser ko soy. Ya pun pasal di tate ser baja pasal di suka atinro siko. Dia na wajib mas sampaja itu. Ya. Nama natung kan itu wajib matinro. Maka di sana di sana pada singa ronuta, pada singa sana rodo sampajatar. Ya kok maka mengatakan pawailul musallin rana kawai tawana tumas sampajang terlambat. Bangi tawang Allahu akbar dia pernah sampajang. Kalau kimi to mariara pengatala bangi te dia sampajang yana to mariara pengatala. Igara ma na pengatala mas mo biki tu. Ya. Maka na dituna na mas sampajang ko terlambat. Magani pula formas sampajang terlambat. Ya kau pergi masuk ya terlambat pak ya melewat tu. Waktu ke masuk sekolah pesantren rata-rata kau sejumlah ya wasam pajang asal kau setengah nang. Pak kalau kakak magol setengah talu ya potol di sudah telima apa kecil sampai setengah nang. Waktu nu baca kita maka boy ya malah boto ye. Tapi engkau galon pak ustaz kak, ya ustaz macam toba. Ya amanga ya. Jadi kau pergi masuk pajang terlambat. Yari ga pura ke deta sampajang pura tata sampajang itu pak berjamaah belum tentu tamu surga itu. Jadi makin berjamaah terasa tamu surga dia pada mana itu. Napi 20% itu. Manakah igana misse jola ye dena sampajang waktu na balik mega sampajang na tatang na dena pura to bakang paju salamat tadi. Kadiri ke mana matu sampajang tejara centeng syagaro tahun 70 sampajang na sisa bukas siapa jatah si tahun sebuah ratusan talu pula. Kita sebuah ratusan talu pula. Oke. 71 sebuah ratusan talu pula. Oke. 2072 sebuah ratusan talu pula. Oke. 73 si sebuah ratuna ratuna 20 sera. Oh kurang cedi. Kau ada rumah tu di pak, jangan apa calangi. Makana tobakangi puang tak dampuang akak nasabah riolo pemakutu kama sampajang. Pura ka biasa halanga puang, paja lorona mangrimi namkan sampajang, tak dampuang akak dewi sepuang. Ya ke pura ni maka tak dampuang akak puang, sampai jauh tetangnya. Puasa tetangnya, ya mana na sampai jadi tetangnya. Puasa di tetangnya, sila lona nak dampuang mana ke Allah Ta'ala. Macam biasa kalau agama, maka kau tahu kerana akak, macam akal ada gitu. Papu gampang agama, maka tak dampuang kadi. Kemudian agak persiwa orang perata, kemudian agak pi endre ke Mekah. Ya kau kata sogi den endre Mekah. Pasti tersangka metu di akhirat itu. Mereka tanah labira perke bolana, mali oto, selisi oto na, mali ano, ase, na tambah dia gagas na mendaftar. Kau mati kau, ngita semua terdaftar tamra nake itu. Kau boleh ni Mekah silakan, mau kima belum lawan, mau ngotu lawan, selain pati boleh ke Mekah. Kemudian agak pi jatuh tarik di tadi, kau kata tarik di na pun store, kau mualan dia tu, dia gak beraka orang pra. Capu ya tu gamu ya tu. Mana kah? Purmu sorong apa ngalah tanah, mualah apa emang? Sedang kau berbahaya biasa. Nasi dekat tanah masih je, iya tanah aku nasi siaga 10 meter, orang nasi masih lalena. Tak pemakai benena, motor bola dan mabiri tanah, nyana foto sih, terlupa meter naberam. Tak langsung tersangka. Misama na tutuka kau pengalatala ya numu kesalahanmu ye deh. Pensiun itu asana karena pegawai langsung muncul kasusnya di penjara. Cina demo tarik tanahmu 7 meter, dia dibongkar kasusmu ya. Mesti pengalatan nak pelat pariar, bukan karena pudi cata lo sinali pema. Tanpa dia kemudian ngagapi jaga madosa tomatona. Ya kongka tomadosa tomatona cici ba madosa si sebutona ranake itu. Dia na jampai kan biasa tema palerang mata haji ma berjama ma dua menre meraji iga tungke itu matuata makan di kemalala. Dia tenakan anak-anak. Kau makan yang kemana kasih koro pada kunreku nak berane kau mau mana tinro ni ada pernah kau tinro dia ni gak selama pada kunden anak berane kau makan ini apa? Pada panja dia belum tentu selama gitu. Nak bilang pil mengaji.
Mga pola bilang pila mga matu aja madua, ternyata tamra naka, tomotona dia naka na cincele, lokasi cincele pun cidoi. Makanya dia nanti mak, dia mau lihat utama, kamu sudah nanti mana? Alo nanti dia mau ringi. Ada apa? Kemudian naga pilih makun dia aja larga madosa lakena. Kau kemakun madosa lakena cicili meratu tanah naka. Dia boleh meratu naka. Amal kau sebenar tahu. Mawe cuma si madosa, si mak doja kamu sem. Asim ala kerol, kamu semua selalu, lo semua cami, itu tapamu. Mapuru mana ni tapamu, maputi mana budi cep pimu aslam, puti mak gabu nak mudat. Asar sebenar naka makun di bangsa ini. Ya kalau kita makut tanah, dia tu masih tega kipo le deng. Magalau magati tam suruh gara. Ya kalau kemakun si mak jemuru mitra kena, tak timpa mana bawa naka. Ya kalau kemakun ta si mak cabur beru mitra kena, tak timpa bana suruga. Ini bah, tidak tertimpa, mak jemuru serangka, mak cabur beru suruga. Dia boleh kalau selama pamule bajir cabur beru kena ke. Kemakun kata, mau si mengici, mau si mengici. Apa mula tu pula kita sih mengici kuasa mana selasa kok baca malasa kok. Maka dadeng, maka dia rajirusli. Ko caburu beru ke gere mitala kita tatimpa mana babana suruga. Maka dawe mana obi pe majirusli macarama obi pe emang. Cede ko ala bekeung. Tapa mat we. Ajana tobi ka pasadar toni. Ko de pasadar jator pa pertoteng kelinga. Aga siluna pure mang kelinga. Sidulai mapak motoy. Ada pa kadi? Ya kong kemakun remate, makelakena ana ingra mana galona kasih mamu. Namo siaga dosana di pungala tala ko mas sampajan mama puasa ko makadani ingra galona si pana mamu na. Ya ko wobi mana ya kakaknya dah. Magati tam suruh itu. Mana? Mana sih kau? Om tengah itu. Ya kalau kimi temakun di magati tamu suruga magalo dilaken mate dobi mate mana ya kakaknya deng malasima alanga ya kongka laki malasima suro mengalada malah benen itu na cuma sampai jadua itu jadi mas semua jadua tapi tak dampak laki di jakin pa muli baju malasima suro oh iya na tulang musolanya jalah mau bimacara majirusli rodo si puna boleh maring kali bapak anu malasima suro mau kasih dia masuro to de tada pagade ya kon kamakun re makana kon singe galota ampeta laketa bo ko masam pajamoki maposamoki pa itu makun mapos masam pajan tulas na ken ya kemakala kita galopa sipa na mamona namon kadosane pun taala dadam pengatoy terkanjana lake tapi kemakala kita ana napakasidia mangama mate mamuna Pwede sila, napi pa sa di man nacho ni. Di ba ba mo? Asimali ko to. Maka, kaman, maka. Papa kasi di sidangi. Kadwa jasa di papaki agad. Nacho sa di na dinoko na masumi ni. Makana, ya kaloki salama pada siya ng laki tadi. Ito laki tabode, lana kita rasyado liba. Ya kung kamakun de karaw lima na laki na maduno-duno dosa na makun de dadam po yung ponatang. Targolo na laki ye. Ya? Kung napasay, maruto dosana. Ya karena saulai lakena marunro dosana. Ini ba laki marunro dosata. Dena tobakan. Maka tos be ko dina sula lake ta pagasa. Ustaz ya tos ya biasa sula lake ko. Ya ko iko na sula lake mo ko deto suroi. Ya mo ko suroi. Au bahaya tu. Bahaya. Ya ko deto mo suri lake mo na sula ko. Ko mate ko digaga kana ko chala cabila ko tamo suruga. Galona maka tos ko lake mo sakka. Semana na maga. Maka kebiasa itu kan kapo, dia nakunya kampole. Dia akunya itu. Ya kongka laki masakka di benena, nasabra benena. Dewi bilang siaga nama lana makun itu. Ana ada aruna suruga. Makana kalau ki manci jarung, kongka makun re masakka laki nasabra aruna suruga. Dia siaga ni gana malana tuh ya. Dia sembarang manci jaru tuh dia sembarang. Ya tuh si kongka makun re masakga laki nasabra, apalah nabi. Makana ini sapai. Ya, saya kira barangkali tak dapat kali nasabah liwan waktu ada ya apa liwan lebih sijang ya sijang lebih jata dapat kan ya kalau ke salama ini pas salama leta pekucaran sebagai kesimpulan ini pas salama leta ya ki makar kita ngaji ngate salama karena itu mapanas to bakal manangi dosa terangka porta pigo umpama sampai jata tatang tatere-terengnya dolona pung latala ya tu na pujilada pung latala ko dosa ta ditobakan na tariki kemudian
pada singa tapota, kemudian pada singa malata. Akamala memang nih. Engkau mau apa tuh dari Allah Ta'ala kesempatan. Kita lena apa ngaji Halija. Deh, dia nama gaga mah cerita-cerita capek lu. Capek dah, labai. Pada dia nama lasa. Ya kima lasa dan mate. Ternyata lah sempurna tuh. Pak Cina lah sempurna tuh. Dia nggak tahu masa capu mana nih. Kau mau apa tuh pego joka. Laba tuh sehat. Tadang apa kadi. Ia tuh kemau peneriki Allah Ta'ala umur sehat. Pakai guna ya tuh. Aja ke maka daya malah sedekah memang nih masih sedekah kau tuh si sebudah sedekah si ratu sebut tomate matang mau papalan si bunda si ratu sebut tomate ini masih sedekah nih lihat tak kemudian agapi kalau kita selama agak senang tabasya padongnya Allah manya audhu sakaratil maut wa gamaratil maut ya tabasya kemudian agapi tabasya tabaraka wani nigi bahasa tabaraka wani insyaallah mau bisa punya wana dia agak kena pacalang lana kuburan maka ini pasal amaleta ya sedek kau mengesana mati kini dengan kata mati salama teloi puang aja lalu tak susah kata boleh kau boleh syukrana mati insyaallah nalu maki pun Allah Ta'ala sekira barangkali tak ada komite kama carama dia gaya katai tidak terdengar taya sengaden si perengerangi ki pada kita malalem lino lepaki dokota dia na pada dokota tergantung batita madoko yana tu amalata ko mega amalata tapi go mega to dokota tapi ko sekedar sapajali motu idi na to masuk sekali diga pagang kana matu di seremun di malata sekira mudah-mudahan ada pada pungatayem apalana pungala taala apalana lorialena atau melebita almarhuma mengaji Halija nasabari mancaja kesana pada gara-gara ya lelengena mencaji sana pakuraga papataja papasagena papasalama ilana kuburna nasabarna turpa masira Allah Ta'ala berakana pada ang hadir temanang apalagi kemudian pada temanang amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama bacakan Fatihah baru kita mendoakan Allahumma si sawaba ma qara'na minal Qur'an ila ruhatil latifat al marhuhani Halija ya Allah al-Fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma si sawaba ma qara'na ya minal Qur'an wa ma qara'na min suratul Fatihah wa man qara'al Qur'an yatun ilaiha ya wa man khatamal Qur'an yatun ilaiha ya wa man sadaqan yatun ilaiha ya wa man da'a da'watan lisalamatun ilaiha ya Allah ya Rahman ya Rahim wa man istaghfara ilaiha ya Allah wa man taba 'alaiha ya Allah nuran fi kabriha wa sahibi kabriha ya Allahumma anzil ya Allah as-sakinata fi kabriha ya Allah wa rahmatan fi kabriha ya Allah wa salamatan fi kabriha ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma iftah abwabal jannah fi kabriha ya Allah wa tin'imal jannata fi kabriha ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma tub 'alaiha fa innaka antat tawwabur rahim waghfir laha ya Allah fa innaka ghafurur rahim farhamha fa innaka arhamur rahimin Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah wa minna minasyaitonir rajim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.